أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال تعالى في القرآن المجيد ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uthi qiniso lifikile, qiniso lifikile. Amanga hlalobala, amanga yanyamalala manje, amanga isikhathi samanga siphelile manje. Ngempela ngesiminya kuyiqiniso ngempela ukuthi amanga manje isikhathi samanga siphelile manje. Then Allah uyaqhubeka uthi ungaqubi amanga neqiniso, ungakuhlanganisa, kuhlangani amanga neqiniso, ungaligubezeli iqiniso, wataktumul haqq, ungaligubezeli iqiniso. Wantum ta'lamun, ulazi isikhathi samaqiniso manje, isikhathi sokuthi abazondayo bazonde, abathandayo bathande, kodwa manje yini isikhathi samaqiniso. Sifikile manje isikhathi samaqiniso. Lalela ukuthi why ngithi isikhathi samaqiniso. Matthew 5 iverse 10, Matthew 5 verse 10. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga, ngokuba umbuso wezulu ungowabo. 11. Nibusisiwe nxa benithuka, benizingela bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yami. 12. Jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngokuba kanjalo babazingela abaprofeti abanandulelayo. Yizwa nje, babazingela aqali ngathi ukusatshiswa, aqali ngathi ukuzingelwa, aqali ngathi ukuthi sifuna ama location, aqali bababulala nokubabulala abanye. So bafowethu, isikhathi samaqiniso, othandayo athande, ongathanda akathandi. Angutshela into ofuna ukuyizwa, ngutshela into okumele ukuthi uyizwe. Ilapho nje ingane zakwethu. Ngiyabonga.